Tashun Hechos y un apostoletic ta capítulo 20. Hichayalbetik tashun Diose. Tek alal la mahish atek ope te Pablo las tikunta ik te nopuheletike las takoy tas pisilik sok las patbei hilel yotanik. Hich bah tas kinal Macedonia. Shmelmon k'axyil tax chajpalchajtej nopojeletike bayal las takoytas pisilik. Hich k'otas k'inal Grecia. Tabanti jalaj oxeb'u te Pabloe k'an ochuk ta barco yu'un yaxbajtas k'inal Siria jawkmeto la yaistojol te chapal skoplal tamilel yu'un te judioitike hich las nob te yasuht bael te yakane. Hich k'ax bael yan vuelta tas k'inal Macedonia. Halas huin bael te Sopater te talem ta Berea sok Aristarco sok segundo te talemik ta Tesalónica sok Gayo te talem ta Derbe sok Timoteo sok uk te Tíquico sok Trófimo te talemik tas maken k'inal Asia. Ha inkermano taktikto helavik bael stukelik. Teikos maliotik talum Troas. Yan te jootike lah malitik k'axtekin te ya sveik wah te mabayich'o levadurae hich hilku'untik telum Filipose. Ochotik ta barco ta yoebal k'al talum Troas lah tahbajtik sok te mach'atik helavik tele tei jalajotik jukeb k'al tas babial k'alil yu'un te semanae lah tzojbajtik sok te nopojeletik tas ve'el waj tas venta te kajwaltike. Te Pablo hach sp'ijub'tes te nopojeletike las na te yaxbaj te pajele. Hich jalaj tak'op ja'to k'alal ta olil ajk'ubal. Ay bayal k'ajk'etik yak ta tilel te'a ta yoxkajalna teb'antij tzobojbajtike ay tulkerem te Euticos b'iyil te nakal ta ventana te bit'il jalaj ta yalel sk'op Dios te Pabloe hich och swayel te kereme. K'axel ch'ay ta k'inal yu'un te swayele. Hich ch'aykoel k'alal ta yoxkajal te nae. La jemix'a te las hachik hajchele. Hich ko'bael ta yilel ta ora te Pabloe las pajkans ba tas ba te kereme sok las mei ta petel hich layal. Mamesha mel awotanik. Hich layal mamesha mel awotanik kushulish shi. Hich te Pablo cha suht muel ta yoxkajal na la shet te vaje ve sok te nopojeletike jalaj xanta k'op te Pablo hatok alal sakub te k'inale hich abajt. Hich te kerem te ch'aykoele kushulayik ik bael tas na bayel muk'ub k'inal layayik yu'un. Te jo'otike jelawotik bael. Bo'otik ta barco k'alal talum Asón te k'axkiktik te Pabloe. Yu'un las k'an te ben ta yakane. K'alal la tahbajtik sok talum Asón las joinotik ochel ta barco hich talotik alal talum Mitilene. Ochotik ta barco te'a k'axotik bael tas pat sk'inal Kio ta xcheb'al k'al ta yoxeb'al k'al k'o'otik talum Samos. Ochotik ta barco te'a k'axotik bael tas pat sk'inal Kio ta xcheb'al k'al. Ta yoxeb'al k'al k'o'otik talum Samos tei k'o'otik ta barco tabay Trogilio. Ta xchaneb'al k'al
otik talum mileto. Las nopte Pablo te mabayash halahotik. Task'inal Asia hich maba ochotik talum Éfeso. Yu'un las k'anyo'tan te yakuk xk'ot ta Jerusalén ta oranax te Pabloe. Sventa yu'un te me'ayix'a ta yorail te k'in Pentecostés te meyaxju' yu'une. Te k'alal ayotik talum Mileto te Pablo las tikuntel ta ik'el te ancianoetik yu'un tehch'un jeletik te ayik talum Éfeso. Te k'alal julikixe te Pablo hich layal beyaik. A'na'ojik stojol te bit'il. A'na'ojik stojol te bit'il ayon la avilik te jayeb k'al ayon ta abolilik. Hato k'alal ta xajchibal te la joynex task'inal Asia. Spisil ora pek'el la kakba te bit'il ayon ta abatinel yu'un te kajwaltike. Bayal bilakok etay bayu'un, sok ashwokol ta ilel ko tan yu'un te bilak'an spasbonik te judío etike, xut malajkom ba ta yalel ta tojolik te bilayash lekubesh yu'une, lajp'ijub tesex ta komon ta bay a tsoboj baik sok uk ta bay a naik ta jujutul. Hamal beyay te judío etike, sok te yan lumetike, te yask'anya sujtes yo'tanik tas tojol Dios, sok te yayak xch'unjel yo'tanik tas tojol te kajwaltik Jesucristoe. Ta ora yaxbon ta Jerusalén, yu'un yayik'omba'el yakay te espiritue, mahna te bilayaxk'o pasbotukon tey'a. Na'os tojol te yayalbon k'oplal te ch'ul espíritu tabay spisil te lumlumtik. Te yakon tabeel te yas maliyon chukel sok buklajel. Haugmeto mabayahmel kotan yu'un. Mayux k'oplal te bit'il ay tejkux lejale hanax es k'oplal ta kotan te. Binax kotan yahlok es te jayeb k'al ay tajventa. Hato k'alal te yaxk'ot yorayle. Hato k'alal te yaxk'ot korayle. Sok te yajutes ka'tel te yak'ojbon tajventas pasel te kajwaltik Jesuse. Sok te yajutes ka'tel te yak'ojbon tajventa spasel te kajwaltik Jesuse. Habi ha te layakbon tajventa yalel sk'oplal te koleltik tas ventanax yutzilyo'tan ku'untik te Diose. Ta orato na'os tojol te bit'il mabaya avilbonik xanjsit te ja'exe sok te banti benemon ta yalel te bit'il ay ta ajwalinel te Diose. Hichiun yakalbeyex ta jamal ta orato te mahben ta ukix te mech'ayel yaxba'exe melel spisil lakalbeyex ta jamal te bilachapal yu'un te Diose. Mayuk bilalajmuk ta ko'tan xujt'uk. Hichiun tzaj ta yame'a ba'ik ja'ex sok kanantaya'ik tas tzojpol te chijetik ta banti yak'ojbeyex awa'telik tas kanantayel te ch'ul espiritue. Hich yu'un tzaj ta yame'a ba'ik ja'ex sok kanantaya'ik tas tzojpol te chijetik ta banti yak'ojbeyex awa'telik tas kanantayel te ch'ul espiritue. Kanantaya'ik tehch'un jeletik yu'un te kajwaltik te manbil tax ch'ich'el yu'une. Na'os tojol te ay ya xtalyantik te k'alal ba'emon nix'a'e
te yashtal yutz'inex hichbit'il yayutz'in chijetik tehti awal ja'mal tz'i'etike. Sok ta'awolilik ay meyaxjach te mach'atik yayak'ik tanopel lotil k'op. Sok ta'awolilik ay meyaxjach te mach'atik yayak'ik tanopel lotil k'op tejich yaslo'layik a tejnopojeletik tek'ejel yaxb'ajtik soke. B'ik'ame'asitik iche na'ulayame spisil ora te oxeb' jab'il te k'al ajk'ob'al malajko'nb'aj taj tak'uyb'elex jujutulexe b'ayel ok'on yu'un te yakuk'otok ta'b'o'tanike. B'ayel ok'on yu'un te yakuk k'otuk ta'ab'o'tanike. Ta'oratok hermanotak yakak'ex hilel takanan tayel yu'un te Diose. Sok tesk'op Dios te ayotik tak'uxtayel yu'une. Ja'ayip yu'el te yaxmuk'ub'ex yu'un tasventa te Diose. Sok yame yakb'äyex spisil bendición te yalo te yayakb'ey te mach'atik ch'ul tesb'ilike. Mayuk mach'al ajb'iktal o'tantayb'ey plata yu'un sok oro yu'un sok tesk'u'spak'ej teja'exe a'na'ojik stojol talek te'a'tejon tajk'ab' tasle'el teb'ila' tunku'un sok tejo'takej. Spisil ora lakakb'äyex ja'wilik teb'it'il yask'an yax'atejotik talek tajpisiltikej. Sventa yu'un jich meyajkoltaytik te mach'atik ayswokolik te mayuk b'i'ay yu'unike. Ak'aj juluk ta'b'o'tanik tejich layal tikajwaltik Jesuse. Ja' meb'inax yutzil te mach'a ay b'ilay yayak'ej maja'uk te mach'a ay b'ilay yayich'ej texye xi te Pabloej. Tek'alal ajyo'tantak'opej las kejansb'aj task'oponel Dios sok te ancianoetike. B'ayel ok'ik taspisilik las meisb'ayik sok te Pabloej sok las bujtz'iysb'ayik. Ja' k'axem toxan las melyo'tanik yu'un teb'it'il layal te Pablo te mab'ay yayelb'eyik xansit tayam vuelta jich las jo'winik b'ayel tab'anti'ay te barcoej. Dios yayakb'et bendición yu'un texch'ul k'opej.